بدم برز عبد الله امام جروي ياسایی و جی اموی بابته دیگلی گوتو بیش بکم یعنی جه آلیه یاسایی قانونی و بنچاف کرنا روزنامه‌وانان رواندنا وان ندیار کرنا چارانویسا وان چش رو بشیرتی کرن برز عبد الله ایوار باش سرچاوا تماشاگان نورا ادبرگی دنگی خود کبری دنگی البسمانا مرا هیجا دیا جوان بکم و حواله منی هیجا محمد علی کاکباوینادو يعني وكون زانن اف ديروكك بابن فكرين ما بين مروفان را تردست في منظومه دي فرانينا وافجي وقت شاخه كي وقت رجاهيه كي ج منظومه خويا اساس را بتككي واساس لسر مكرنا كسي جوان جياواز وتصفيه وقرانينا جريمته هاتيه دامزراندن يعني دامزراندا روجا دامزراندن خدا حتى روجا هي روج وقت ربازه كش خرب كارتينه ومسألة بنفكرنا ومسألة كشتون وتصفية وحتى دناوي حوالي خدا يعني تذكر ناف ريزين فككي بحزاران ج اندام فككي وج قادر وان وج جكدار وان إن القنديل والداريدن تردست وان حق هاتنا كنا أبجل سر زمانه وجلام فا يعني هبتنا كفادا قوتيه آنها لکردستان سوریه همان سیاست بقرآنینا بسر دست پیاده یاکو يعني وقت جلکه و ماکه سر پکتی هاتیه حسباندن ابجي يعني وقت سياستك نه تنه امکانن بیجن يعني شاشتيك لوي داره يعني جريمتك بچوك لوي داره اف سياستك جبو و جواك تر تباهيا خو وري كنترول کرن وكو او دخازن لسر یک ایدئولوژیا و یک ریباز و جبو خو تنه خو کانبن به جواکه وقت يعني بديدري بدوشن و هر تشتيش برا جيببن اف سیاستات تی بقرآنین نتنه لدجی روزنامه وانن همی کسین خودی نرینین جیاواز همی سیاست مدار و حتی کسین يعني جالکوان جواکیجی دما کو ببینن مترسیه که جوان هيا لسر برجواندیه و منظومه و ورن بنچاو کرنه روزنامه وان بشکن جو قربانیان يعني بس برخو ام لسر و حالا تبريد خبن وبري ويجي بله يعني هر كريار و سياستا و بردوامه در حق سياست مداران به چالکوان بن روشنبیر بن روزنامه‌وان بن لددما داویه ده ام بیجن هلمتا بن چافکرنا روزنامه‌وانان زیده بو ام بیجن کار راگهاندنه دامو دزگهن راگهاندنه هاتن قدقه کرن مینا تورا میدیا روداوی کردستان 24 يعني ارمان جاوی جوی که دوی دمه ده چیه بریز خوازه چه راستیه که وشیره پرده پوش بکه لگوری ناریناته بله نسبت روزنامه وانان تشتی که خواستن راستی واره بشارتن راستی نه اشکاره کرن بتایبتی تشتی بویرن زندان حسکه يعني قالك قمان شيبون در دورا وان بويرانا ورولا بككيتي دا تشيا ورولا كادرو يعني دا تشيا وقصيدة چه قصور كريا حتى مظلوم عبد بري دروجان بأسوشيت بريس را دبيجي انه دبيجي قصورة ما هي دبيجي يعني الجماعة هناك فلاني وداعش هبنا هاي مجي هبيا يعني خود كي خودي قصور در حق في دوسيا دا قالك تشت هنا قالك دوسيا هنا يعني بخوازن لسر بنخيمينن بخوازن بشيرن لمديا سربست وروزنامه‌وان آزاد بيتشتام ببيجن بي هر تشتي اشكرا بكن راستيه بيجن جبر و او جبا كسانا وجبان تلفزيون ودزگهن راگهاندنه بترسن والتربيه اساسي ته دواريا مدا گرتنا او قدغه کرنا رودا ويجي بيريداته وهر وها گرتنا وان روزنامه‌وانان وهنجي بتوي نهاتيه از ترسم وهن جواني زياده ترجي ببيت البته از باش تبینم که هاتن بردان يعني باور هات بردان و جیبی کم تبریجی واره بردان لی از ترسم هنه کدینجی ورنه گرتن جبر کو او دوسیا هین نهاتیه گرتن هین کلیت نبوید دوسیا یا بویرین زندان حسکه هین لناف دستانه نتنه لناف دستی وان وقت قياده وقت قصده هروها حتى جانب الناف دولتي و يعني تدبجه مطرسي هيا كو ام بيجن روش وجوها خرابتر ببا بهتر روزنامه‌وان ورنا بنچافكرن يعني اگر ام لسر
پیامنر آرکی صبری فخری اف نهروجن چران ویساوی ندیاره بشوی کی هوانه هات رواندن هروها باور ملا احمد جی و جی پیامنر مال پرای کیتی میدیاره پشتی چند روزان ج بنچافکرین سربست هات بردان یعنی بچه حقکی بچه مافکی لگوری چیا سایه که به ویشوی روزنامه‌وانان بنچافت کن یعنی به سوج و به گناه تین بنچافکرون چران ویساوان ندیاره مالباتین وان تو زانیاره که سر وان نزانه يعني بدك تشجورة تاوان دمك منظومة دمك دروا ياسايان كار بكي دمكاني تي ياسايا لستر جيب بكي نها ام بغرن ياسايا وان بخوا ياسايا وان طيبات بروجنا بابان انجي هيا وقريبان وانا جواكي جي هيا وقالك ياسايا وانا كل سر كار بكن هنا يعني حتى او ياساج في مسألة قبلنا كان ليه او منظومة كوكو يعني حكم دكي بس حالاتي هو لستر في دبري هيا پابندی تو یاسایا نابه حتی یاسایا خوب کجی پابند به نابه یعنی یاسایا منجی بیجه چه نابه زاروک ورن لشکر کرن زاروک لشکر کرن یاسایا یا وید بیجه دوی روزنامه بان سربست بن و نرین آقا کسی خودی نرین آقا سربستی تعبیر بکن او ویجی به التزام ناکن یعنی پابندی وان به هیچ تشتکی تنه نه یاسایا وان و نه یاسایا نندن و نه یاسایا ناف دولتی تبي كو شغو روج يعني قوه عالم ايشان دنا بشعاراتان وبوتنين خشك يعني تشتين وخلقي بيت خابينن ده لوكي وانا وكريارين وانا لستر عرده واجي في مسألة قشم يعني عكتي واتشتين او في ادعاء دكن لستر بيه تسياد بيجن انها امنكان بيجن شي اسا الترتيب تطبيق كرن ام بنتكرن موافين مروبانا وهذا تجدريجية ويديروكي بحسبيني تحسباندن وقت المتك تبدأ درباره ده وقت ربازك يعني تحسباندن وقت جريمتك تجي مروفاهية يعني ام دكارن بيجن اذكريار ترورك در حق روزنامه‌وانان و سیاست مداران ارهابك ترورك نتنه در حق واندا در حق جواكي داجيش بركو دريا وان را جواكي ته قدغه کرن يعني جواكي ته ترساندن يعني وقتا يكي تقرن نجبو ويكي بقرن جبوكو هنا كدنجي ورنا ترساندن يعني غايات نتهنه مثلا كسكي وكسانا غايات جواكك تبدا وري كنترول كرن تدن في ترساندنه دا بله زور سپاس جبو میوان me بريز عبد الله امام برپرسی راگاندنا شپیل آزادی کردستان ژ آلمانیا تلگلمبو زور سپاس لسر آمدبوناته